Padasane ngancani luh mani patut nyari tayang da simpen teken awake nyane nanti kada dosan pungkasane kadiniki jembatan jangar dado saksi luh wanita turing hati makani koragane lo gampang ngelarayang hati luh wanita sing nyari tayang tiba-tiba ngelapi kayon mati santukan sane tresnain nyaneng langgar janji. Jembatan jangar dado saksi luh wanita turing hati makani ko ragane lo da gampang